бачо видео дар YouTube мебуроя и челлендж байни подписчикои ма мешава, яъне подписчико сигнал метан ва ма айрӯи сигналои ваё сделка мекушам. Получается якин подписчик мо номо чӣ буд сигнал додагӣ? Шаҳром сигнал дод 1 дақиқа евро кард тарафи боло. Чӣ хеле мебинем 10 секунди сделкаш мондагӣ ва мини видеоча мешава. Дигим одам сигналта тайёр кӣ. Ауде чеф ОТС биё. Гиҷо 1 минут. Ауде чеф ОТС и боло гуфт. Евро чӣ гуфти ту? Poyon, euro, uf, poyon, OTS. Aba çabuk gücü var. Euro, huf, OTS. 1 minut poyon. Oho, гирифтам. Ҳеҷ гап не, агар и хак боша разница як кати, агар буд созона ҳамин сделкаи ти гузаштагӣ мешава. Ба шарти разница як кати буд. Анака тамом. Якта гап занем. Мақсад уваженияи якдигара бояд бидонем ку, правильно? Ауде чеф ОТС гуфтагӣ номо чӣ буд? Манам Ҷасур ака. Ҷасур гуфтаг Ауде чефа. Евро хуф гуфтагӣ кӣ буд? Ном та бугу. Берӯз. Сеюм одам сделкаша тайёр куна. Ай Ҷасур гузашт. Ай Ҷасур плюс шуд. Агар ай Берӯз нагзара, получается мо $40 да мехезем. Ба шарте ки нагзара. Чӣ хеле мебинӣ? 397 плюс кати. Анака биё дигари одам. Якта. Дигари одам кие? Дастошонавӣ ки суло. Дастошонавӣ ки. Тамом биё ки сигнал мета? Лабай. Ауде. 1 минут боло ака. Ауде кади ОТС? Ауде чеф. Ялин пана 1 минут боло. Ауде чеф так ҷои, ауде чеф. Вақто кофтан қин шуд. Рафт такши, ҳа? Ауде кад ОТС будро? Ауде кад ОТС чико кунам? 1 минут боло. Гирифтам ша. Биё як касе дига овоз бурора номша бига илтимос баъд сделка бикушоем, штоби ҳама да очирад бираса. Гӯе. Евро чиф ОТС дрома. Евро чиф ОТС дромадам. Чико кунам? Як дақиқа тараф поён. Гирифтам. Билин $40 гирифтам. Бахшиш бачаҳо бояд изначален депозит мефаромадем. Ауде чеф ОТС ки гуфтагӣ буд? Номша бига. Заробов. Ауде чеф мо нагзашт. Анаки ҷара 80 мекунем. Ба сабаби чиёзи чилин бигзара бояд ин ауде када васанавид кунем ку ауде кадам нагзаштесай. Единствени евро чеф гузаштесай дани ҳолат ситуацияда. Рафтем сделкатона тайёр кунем. Ауде кадам малахтат ауде. Киҷо будром? Бачаҳо. Кад ҷипивай ака ОТС. 1 дақиқа поён. Кад ҷипивай. ОТС 1 дақиқа поён, о? Гирифт. Получается евро чеф ки гуфтагӣ буд? Номша бига? Ма меликшо. Гузашт. Плюста гирифтӣ. Айнаирам чизоштестай. Разницаи колоссальный. Кад ҷпвай ки гуфтагӣ буд? Анака нигоҳ кунен. Изначален депозит мефуроем бо 20. Биё ки сигнал надодагӣ илтимос ҳаваё биган. Киҷо будроем? Евро ГБП ОТС ака. Ёзиям евро. Киҷо? Евро ГБП ОТС. Киҷо? 1 дақиқа тараф боло. Гирифтам. Гапнес. Akaya bor. Buram. Avvalda seni ayko. Еде цене. Киҷо бигирам. Получается кад ҷпвай касе гуфт гузашт. 1 минут киҷо? Болака. Гирифтам ша. Получается нигоҳ кунед. Кад ҷпвай гузашт бачаҳо
евро ГБП ози 35 секунд мондестай гузаштестай. Яъне бо одаме ки мақсад сделка гуфтагӣ нестай. Биё ятат бугу. Ака маҷома ҳама охир сделка мекунда ака. Сигнал. Ҳама охир нашава. Ҳамин видео чанд минут бушава ки ҳама тамошо мекунам. Ози ма кор карди самака тамош мекунем. марш. Акайма Лабай. Евро Japan OTS 2 minut poyom. Евро Жапон ОТС евро. Евро ЖПВ, 2 минут. Блин, я минут гирифтам. Файна, я так. Малахта. 2 минут гирифтам. Айваё нагзаштак. Ай киё нагзаштак? Ай инай айеде ценяй нагзаштак. Айеде ценяй нагзаштак. Инай евро ЖПВ мақсад ози минус дарафтестай. Ки боз сделка муда? КЖП. Ҳама гап задеса ё ки се касае дар ҷа иштирок кардеса? КЖП ОТС? Ага. Куҷо? Боло 1 минут. Гирифтам. евро ГБП гузаштага ки ОТС. Евро чӣ? О, евро ГБП ОТС гузаштак. О. Ина ҷа евро ЖПВ ОТС получается 1 минута плюс шуд. Ина касе сигнал дод ва 2 минута гуфтагиш рафтестай. Евро ЖПВ 2 минута ва 2 минут гуфт, ма ята 1 минута гирифтам случайно, ята 2 минута. Бо кия? евро ГБП ОТС заката 2 минута тараф боло. Евро ГБП 2 минут. Малкана хан беди ака. 2 минут. Гузаштагӣ нестай охи чӣ хемини малка бухан бом? Ина. Гузаштагӣ. 20 нагзашт. 20 нагзашт, ҳозир ина 280 сухтестай. Получается? Не 80 гузаштагӣ бароям гуфтам да. Не, ҷои акрити сделкара ман дидестам ку. КЖПВ касе гуфтак сухтак. КЖП малахсаду. КЖПВ дута касе гуфтак сухтак. Рафтем бо ки мета сигнал. Бачаҳо, биен илтимос анализ карда сигнал битен. Мақсади гап чотки бад мегзара. Лабай. Биста сигнал нате. Я бурду буру. Анаи ки гуфта буд? Инаи евро ЖПВ ОТС касе гуфта буд плюс шуд. Ака бар евро шуде яка боло. Евро чи USD? Маҳкамай ку ОТС ё бе ОТС? Овозут гум шуд. Овоз шуд. Алда сигнал тасака умара. Евро ЖПВ гузаштак, КЖПВ ОТС мурдак, мурдак мегум нагзаштак. Евро ГБП ОТС короче нагзаштестай. 2 минут боло касе гуфта буд. Ва рафтем ба он касе. АУД НЗД 3 дақиқа боло. Я. Гирифтам. Лимити шумо буд чудак ба фикри ман, е? 80 доллар сделка рафтеса. 88 сделка шуда. Акай мубориз якам сделка шай ба фикри ман. О, айман анализ карам слушам. Иштоби минус. Умар евро ГПП медароe. Биёй. ОТС бе ОТС? ОТС бе ОТС? ОТС. Дромадам. 2 дақиқа тараф поён. 2 дақиқа поён. И максимум дай бояд бигзарак. ОТС. Евро ГПП. Гирифтам 2 дақиқа поён. ҳамин 1 дақиқа боло гирифта буд якам гузаштака? Евро ГБП? Гузаштагӣ буд, я бор гузаштагӣ буд. Не, ба бурда 2 дақиқа тараф боло гирифтӣ шам гузаштак. Иҷада ята евро ГБП дорум 2 дақиқа поён гирифтагиам 23:48 гузаштаги. Не, и евро ЖПВ ку. Ку евро. Агарам я ҳамаш даг зарам, уже баланс 500 то 0 меша капитал. Ё ҳамаш мегзарам. Евро ГБП ҳозир ята 2 дақиқа поён касе гуфтагиай
дани ҳолада плюс минус рафтестай ауде нзд ки гуфт аги бод акай мубориз ба фикрам а акай ма лабай очрат ма расида о биё как чеф будро акаҷон беотес беотес дромадам ҳамин ка чеф да акай умар я дақиқа тараф боло биза я дақиқа боло бенч чӣ мега штар мекунам баъд 2 минута тараф поён акам иш боло гуфт иш поён лахаина рафтем من بار بگیرم ازش яке якм болои вайш мегзара ба поёни иш мегзара хай ки медона زده آیمان گذاشت. ауде нзд отс ака 40 секунди дига мондагия ози плюс рафтестай евро гбп гуфтагии поён дани ситуацияда минус рафтестай бо плюс шуд чи хеле ки оз медроем мебинем ятш получается плюс шудестай 8 секунд 7 6 5 4 3 2 1 0 яташ гузашт яташ нагузашт бачаҳо ничия همین دقیقه 2 دقیقه طرف بالا بگی чида همین یه را گرفته اوتویس ده мегӯ боло меравам нагирифтам акай умр 11:49 буд гуфтагӣ будам дашмон евро гпв охи ма гуфтум ози бесо айнаи короче ауде нзд гузашт качеф гузашт евро гбп 23.51 да гирифтам гузашта короче получается бо евро гбп 23.49 евро гбп сухтагиай качеф ози гузаштесай касе гуфтаги همش مایلش شو بعدش هم بینی کن وای بانکرو بنروا нзд гузашт اون گفتی دیگه بانکروت کردن بچه лекин эра касе гуфтак бад сигнал да ошибка кард барои чи ошибка кард барои ки иҷа максимум да бад ва предпоследний свеча тен додагиай мақсади гап и наметона уҷа рафта единственный случай метона рафта 2 дақиқада бояд объем шава качефи поён гузашт качефи поён гузашт качефи боло гузашт касе гуфт боло гузашт бо поён гузашт хит кӯ як ча боло гирифтан як ча поён ман ҳамвай дажа шок да мондам биёен ягон каси дига одаме ки сигнал вапше додаги несай ҳастай да баинтон бародар метонед бити сигнал امریکا اکسپرس یک منوت پایان не уҷа намедром аҷасул уҷа бефоидаe биёен як минут биёен як итоқ мебурорем ҳозир аст делкои кардагитонда чанд сум фоида дидем чанд сум зарар дидем ҳама розиай биё рафтем ятат калкулятора бигӣ ҳисоб кунен просто ҳисоб кунен баъд ман мегум то رفتم اکای نرفتم 18.40 плюси 17.40 гирифтӣ ҳисоб карде плюс плюси 36.40 73.60 18.40 плюси 72 бо плюси 72 плюси 73.60 رفتم اکای плюси 71.20 плюси 73.60 бо плюси 73.60 бо плюси 73.60 баъд плюси 71.20 чанд сум шуд? زرق 71.20 746 анаки рафтем минуси 80 каде بازی هم منوت
گفتم یک مینوس 160 یا مینوس 160 با مینوس 160 آه بعد مینوس 20 20 20 کدی آه مینوس 80 چند سمو 80 357 دلار ва 357 доллар шумо плюс даен хит ки چرا اکایم مرا چند پلوس ده اون 300 چند плюс дан 356 76 76 56 о плюс همین صحبت ما که گفتی 256 پلوس این مقصد گفتی گپا رزولتاتی تازه بانکرا نشده یکا мақсад челленҷ чӣ буд ништияк маъқултон шуд ё не парака бо навҷа шогидои бераҳм банавис шака ҳамқариш менависам ҳозир бесам видео запис мекунам барои вая шитоби ҳама бубина ира ҳозир ман мекушам записи агане ҳамихе сахранид беста бачаҳо получается мо дар прямой эфир сделка кардем и видео дар ютуб мебуроянд подписчикое ки хичон сигнал додан ваёрам мебинанд чанд сум плюс дан як борига 357 я та гуфтеси я та 257 кадомуд калкуляторат хато 357 доллар плюс дашдан подписчикои ма хичон медуранд мебинанд названия видео подписчикои бераҳм мешавад